Kani kadai kadudashan Meghalaya bagi pedang subhai pi barok syakatup kubor mentaka janmiat syaban paish kubor kebenya ini pechwai kimat berkongsan. Syakjuit biang Urikman G. Mumin kumu Presiden Keseng BGP Jong Gejala Meghalaya. Ngej kem Keseng BGP ba anak bandek abha aki election hapok Jela Meghalaya. Penbenar Keseng UDP yaki kerteng jong ki kertong nak kebentar ke election district council. Pelait patbak ke Jela Meghalaya ke kendro ban kieu ke ban ningkong ha ke lempung Meghalaya Games ke ban Riau. Bat boy ke dong Musa jong ke lempung Meghalaya Games hajuan. Urikman G. Mumin ulah syakjit biang kumu Presiden Keseng Bharatiya Janata Party lani BGP jong ke Jela Meghalaya hagapor bela pelong ya ke program Sanggatan Paraf Ahaja Apusa Ahaja Apusan ke badang ya Shikman. Ka jong daki ai kublai ke long hapo ke office trekam jong Keseng BGP hakane ke nongba. Hakabalai Shimbentalang dan Menteri Kena ke Soka Pedeng u George Kurian buat u National Secretary Keseng BGP u Anil Anthony. Hakane ke program la pembenar ru ya ke kerteng jong uba Elhek uba Sanbor Shulai buat jong uba Ernest Mauri kum ki dekot jong ke National Council. Umumin habai kren bak kilap patai kubor la penpau ya ke jinglong wala keloi jong u manang penklan syuk-syuk ya ke seng hapok ke Jela Meghalaya namarba ulai lam ya ke seng BGP jong kene ke Jela. There is, in every political party, there is always a criticism, the leader. Even Modi ji has been criticized. So I'm nothing here, I'm only a state president. I have to organize the party and strengthen the party, that's all. Yeah. Anil Anthony ubadai nong pech nong khmi jong Keseng BGP ha ke Jela Meghalaya ulapan pau ia ke jengej scam jong bagaseng kan la ban le bha ke election district council ke ban salong shen daga bopen pau ia ke jingla ban jam bha shakmat jong Keseng hapo ke jingelam jong Presiden BGP ke Jela Urikman G. Mumin. Anthony le ro ia ka jingelam jong Mumin ha ka ban nang penklan syuk-syuk ke Keseng BGP hapo ke Jela berulai tu lupa ru bahkan nang don syuk-syuk ke jingkiau jong Keseng BGP hak election ke yang rabar tauan ke Jela ke ban salong kam hadian. Keseng ketemu banang penyar syuk-syuk ialah dia bat ke ngej ru bakala ban tambriu syuk-syuk nak ke arngut ki MLA ki bamenta. Ulapan scam biang ru ya ke jinglong bekongsan jong ke jing trailang ke BGP bat ke NPP hapok ke senrop NDA ban penyak syakmat ya ki jing terang jong menteri rang badu nak ke benta ke tan cetai lamingi. Will work in the state. The number of booths or booth penetration has increased almost 3 times under his leadership. And we are very sure that in the next 3 years under his leadership, we will have presence of the party in every mandal and booth across the state. And next state election we will be having a much better performance, much bigger improvement than our 2 MLAs we have right now. Keseng United Democratic Party keledep ban penbenar ki kerteng jong ki kertong nak kebentar ki election MDC hapok ke KHADC bat JHADC. Kene katup kerteng ka kentup ya uba Trevor S. Bare na jirang, uba Senshar Kuparoy Lingdo Tabak na Soyong, uba Anthony Kongwang na Nongshken, bat uba Miowan Pasi na Nangba Mi Mintedu. JHADC. Lapan benaya kene da General Secretary uba Gemino Mauto haringkat ke jingadon lang jong Presiden uba Medba Lingdo. Aba ai jingkren hakane ke sungi Presiden uba Medba Lingdo ula banjur halo ke jing Shania ke bagi patba ki don ha Keseng bat ula pentiknaru ban shimkhia bha ya kene. Not be the finalists, we still have some, but very few. Very few. We are at the stage of basically verifying about all the process and formalities which needs to be done from the those who are willing to contest and those forms which they have sent to us. So hopefully in a day or two the finalists will be out.
Ki kana pateng jong ki kam melek kai sport hapok jela Meghalaya kala jam sa sha weipat umau mer hadian bela pli pat ba ya ka kenro ban kieu lani ke climbing wall ke ban ningkong ya ka bala pli pat ba ha ka lempung Meghalaya games ke ban riau da usong knor ka muda uba wailat miki shela haringkat ka jing senran lang ki kenram kilendan ke jela kini ke program ke badai ke jing trelang jong ka Meghalaya State Olympics Association bat ka Meghalaya Sports Climbing and Mountaineering Association ketemu ban kentiu ki kam kiulum ha kini ke jela ban penyahap dur bat ka jinglong jingman ki jaka ki puta ke jela uba shela ula penslur ya ki nong shim benta ban shim ya kini ke kabu bat ban yele ban yo ya ke jingjob da ka jing kermen ban pelong ya ke jela Meghalaya ke themei jong ki kam yele kai sports is also one of the history to be remembered in the days to come. That we were present in the inauguration of the first climbing wall during the 6th Meghalaya game. So you have got this opportunity. So my request is please don't waste it. Work hard. Ka revival conference ka ban rupusan jong ka Aceh Baptist Krima Novi ka belakut no hinin ka sngi hayeng mani Baptist ka Chen Kompara ka badon ha ampati Southwest Garo Hills District da ka jing shim benta shit hem jong ki pai runget jong ka ni ka than ha ka ni ka program ka balalong na du ka khat rew tarik ha du ka khat khandai tarik ukala lingkot kala don ki jing lap ki basong blay da Reverend Dr. AK Lama ha ka bala plet jingmut halo ka jing penthemai ya ka jing emmensiam kajing teli bat kajing penklan ya kajinget hakani ka dor barba la kan thup langru ya kajing money blay kajing duai pirat lang bat ki program revival ban penroi ya kajing penthemai ba kanjamen sim ba kajing slok lang hapadeng ki pat ba ba shim benta layro ru shibun ya kane kajing lang ka bala penbet renti bha ka bala wanra jing kelaru hakanong shim benta Laingut kinong sya rakbor bala pelait da ki Hamas kila jam sya uput usam jong kari Israel hapo kajing senran jong shipai Israel. Kini kinong sya rakbor ki ladon hakalenti ban lech sya kajaka pediang sngobha syapang syathie jong kari Israel hakaba onsa pen pej benia yaki daki doktor. Kini ki laingut ki lapoi hakajaka pediang ya ki syapang syathie jong kari Israel bat onsa pen yakendu ru yaki bat ki kimi ki pa jongki. Kinong sumar nak IDF kile senran lang ya kini kinong syak rabor hagapo bala lej pej benia ya ka koi ka khia jongki kinong mikmat jong ka IDF kile senran lang ya ki bahayeng hasam ha hospital gradual deal which has the potential of bringing back our hostages and also making sure Hamas won't be ever able to massacre Israelis like it did on October 7th. Peace won't prevail if Hamas is allowed to rearm and regroup. The Middle East has changed. The Iranian radical regime still constitutes the biggest threat to our region, but it has lost Lebanon, Syria, and Gaza. With enough international pressure, we can make sure it stops its quest for nuclear weapons. I'd like to thank the Indian government for supporting our right for self-defense, and we especially appreciate the overwhelming support of the Indian people. Ka dong musa jong ka lempung Meghalaya Games kalapoi hajuai ban penkut ya kajinga lenti ke balai spa en rupo kilometer natura bat ka baya lingba ka nongston ba ka nong ba shlong tang hapo kha pra kanta ya kani ka dong musa la pediang burom ka yeng dorba ka snong lum kerwiang da wemle ka juai uba wailat Miki Shela u president jong ka MSOA uba John KHASI u general secretary uba F Pariat bat kiwei ki nong shakhot ngobha nong ba kadon ka snong red ka bapla bala tip kum ka snong noron ka bahap apo ka mau kan rosian RD block kadai hakani ka snong ba inong ile kai football ibadai betbet shisha idai pi bakor letting las dang ban paunam hadien ba ilala ban penpau ya kisap ki pong ile kai football jong i
Thai padang khatwis nam karta idei padang puli haka kelas ka banyo haka school Noron Presbyterian Upper Primary School kadai haplau yang jong ihi ba ilala ban hikai pentebet yala de ban penki yala ki kijat bat ban penya ya ka bol haka rukom ka ba internet sha haka ba ila pensha shani shatai ya ka bol ban penyapnya ya kinong pikai ijui lek kai bun sien bat laki bahi yang bahasam perhadian kato ka nipon wei unong lek kai football nakani hi kathan usamla pendap lang war mali ulai rap lem ya i banang kham pentebet susu ya kisap ki phong ka ba idon kum inong but bashadham jong unong ila kai football ba pau nam tam ha kasla perthai Cristiano Ronaldo idaya phira leting ila ong ba iso tanat sisa ban ila kai football ba ikmi lim tiru ba injo ban ila kai ha kanong ba shalom Angut ba ban le kai sei ve club Kum sei les. kum sei silong so tanat le kai football Okey ke dah. ban su le kai kum tohi usamla pendap lang war mali ulo ong ba ikwa ban but ya ka dien jat jong Cristiano Ronaldo ula ban rap susu ru balada ila ban yo ya ki jing hikai ki babyang na kino ki silam hikai football in la ru ban mi khmat ya ka jalla patwat ya ka riru Idefi ke sabte ila don lapa te ngadon hi musim iba inang ba nganang pan khamjen penjana shu ya ka sap ka ba ila don I shim ya ka skill jong Ronaldo wala impat la Henry in iong bangan nang jai persiang ikimi jong ikong pailen liting ila ya thu ba ila yo ka jing thrang ila kai football hai khun jong na du karta ki badang south nam i Na do bai dang saus nem grata. Sa jele kai merwe ure kimto. Ta don pat ke por ke bai laj jele kai pat ki para khna. Hang ni ya plau. Ngapan slur ba i ngam juk hang le ki bagi kwa ban le kai football na mar banga i bai thrang si sana do man sim. da ka jing ka bakerpang ya ka jing ila kai football pat ka jing kersan lam jong kilong yeng long sem jong bat kinong hikai ki banakani hi ka than ka jing ya linti jong dai phi bakor kadang susdang lada iyo ya kalat ki kabu bat ka jing hikai ka babyang idon ya ka buar pat ka sap ka ban kenjo syaki ki bakrau ha ka jing ila kai football ka ban long ru ha ka ju ka por ka jing ai man siem ya ki babun Bureau Report DD News Meghalaya Mentapan ini pej ya ka jing long jiman ka chum beneng hatura Kajing kriat kalong katsan degree Celsius, bat kajing shit kalong apsan degree Celsius, kajing sengam kahau menta kasengi kalong san puan nak shispa. Abah pai pat senong ba shalong kajing kriat kalong 0.r degree Celsius, bat kajing shit kalong kat 0.2 degree Celsius, kajing sengam kahau menta kasengi kalong 0.0 nak shispa. Kat bah hajawai pat kajing kriat kalong kat 2 degree Celsius, bat kajing shit kalong 4 degree Celsius, kajing sengam kahau menta kasengi kalong sau nak shispa. Kasun benengkan rang hatura bat hajwai kat bahanong ba shlong pat kalak bandon kajing hap slam ba kajing dum lo khendau ka ba malu malah ki katu kat ni ki jaka Sean poi shi ka bekut jong thop khubon ni pej biang sa asian ni kimat bekongsan Syajit biang urikman ji moment kamu presiden keseng BJP ke Jela Meghalaya Next camp keseng BJP ba onla ban le bha haki election hapo Jela Meghalaya. Pembina keseng UDP ya ke kerteng jongi kertong na kebenta ke election district council. Pelak pajbak ke Jela Meghalaya ya ke kenrok ban kiau ke ban ningkong ke lempung Meghalaya Games ke ban Riau. Bat poi ke dong Musa jong ke lempung Meghalaya Games hajawai. Teparlok kat tungi lapoi si bekut jong ke tup kubor jongi mentaga janmiet haduk bang Indonesia pelasai ke sengi ha kujuk kepo kubli sibuni pi barok.